pulal bia kung afan ai ma bia ka hi kumsang kha zakwa somsari pakwa me ni kwa khan pu e flaram liana le pi than niri te faming ko ni turin alo pianga no pang dom tak ni in alo se liana kumnga ani hian American Standard School Aizola kalin boarding a oma kumkhat a om nuin class 1 to class 9 ken Kids Corner School Silonga akal lea no pang le kathiam thei tak ni in medal le loman adong nual ani class 10 hi All Saint Decision High School Silonga Azir Zawa class 11 le class 12 hi Madras Christian College Azir le zirna lama BA thleng azir ani ezon na ma sang sang te thok kwalin kumsang hi pania Gilead Dropping Center a project enkol tura lak ni in coordinator ma saber ani kumsang hi pakwa changa sang hi sompali thleng Department of Rural Development Agency a additional program officer na alo thok to boka longtlai bazara bata showroom te hongin sang hi sompasari me ni sompuruka nupui nein fa pahni nein chung kwa adinani kumsang ni sompuriat atangin zunthum natna nei tanin ama taksa te hong chawin sang ni somni pani kum hian in soisel na ne te nei chawin de ni somni pasari me sang ni somni pani jing dar som le ni somni am khan natna reng to to lo turin nalpa ne na min chol santa ani athi chamkung khatna alo tlen hian kan ngai azwal ema ama sha jengnan alin thate min lo thlir saka min lo ngai thlak sak turin chung khat chenrual tha zong zong te kan som che unia manakan nun hlui achul to nu kadonin om kho a har nge chung kim da rang le lai ni te zong kha mualan liang malai an chang zau ta lung min len atin kim ka don kholi olam hui tai ni a her liama ya lam lo na ye irun kai na san kai bo arma isyam loi chi han hoi ve